بینەر و تەماشەوانên هێژا ئێوار باش وەکە هەون دزانن ئەم گژی دزانن کوچڤاتە کوردستانê îroro bi bere saziya de diçe bi ber avakirina saziyên xwe de diçe rêxistinên xwe de diçe bi awayê ku meydana neteweyî bi awakî giştî çi çalakî hebin çi imkaniyat û derfet hebin têkevin çarçefa van saziyan van rêxistinan ku bikaribe bêhtir çalaktir bin û bêhtir karibin derfetên xwe derxin hola û meydana kar û xebatên netewî. 22 mehê meha çaran 1996 saziyeke nû ji dayîk bû civata Kurdistanê saziyeke nû jêra pîroz bû ev sazî Yekîtiya Rojnamevanên Kurdistan e. Yekîtiya Rojnamevanên Kurdistan saziyeke nû weke me got tê meydana rojnamevaniya Kurdistanê ku bikaribe vî mijarî bêtir pêşxe bêhtir pêgavên pêş ve bavêje ku bi awayê ku rojnamevaniya Kurdistanê rola xwe wezîfeta xwe kar û barên xwe xuşiktir çêtirtirîn pêk bîne. Li bajarê Almanya û dimêjiya 17 meha Sibatê de bêhtirî 105 rojnamevanên Kurdistanê û çend mêvanên biyanî di civîna xwe de bersiva pêwîstiyeke din dan û saziyek nû li gelê xwe pîroz kirin. Ev saziyahan Yekîtiya Rojnamevanên Kurdistan bi serokatiya Birêz Günay Aslan. Paşre şevek taybetî li dar xist. Weke pîrozkirina civîna yekemîn di civîna sazkirinê de pêş cêrawastina bêdengî li ser rih û canên şehîdên Kurdistan û yên mirovatiyê Birêz Yaşar Kaya serokê Parlamenta Kurdistanê li derveyê welat yek û wek mêvan ve xwendî bû bi navê Parlamenta Kurdistanê axaftin û pîrozbahiyên xwe pêşkêş kir. Yaşar Kaya silavdan û pêşvewaziyên xwe hîngerm diyarî Rojnamevanên Kurdistanê kir û di çarçova girêdanên di navbera rewşa welat û rojnamevaniyê de dîrok, pêwîstî, neteweya bûyeran axivî. Bunun tarihi belgeleri var. Fakat Kürtler inkar edildi. Di pêre Günay Aslan serokê Yekîtiya di derheqa vê sazkirinê de û xwestekên vî karûbarî ji civînê re peydar bû û daxuyaniyan dan. Her weke yek ji wan mêvanan ê civînê sazkirina YRK Rojnamevanên Peter Kleiner berpirsyarê İG Meden li Almanya silavên germ ji hevkarên xwe yê rojnamevanan re pêşkêş kir û bîranîna şehîdan anî ziman bi taybetî bîranîna rojnamevanê Kurd Musa Enter her weke ew saziya Kurdistanê Yekîtiya Rewşemirên Kurdistanê pîroz kir û pêşveçûn û serkeftin jê re hêvî kir.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Frau Spasch, meine Herren. Kurdische Journalistinnen und Journalisten aus allen Teilen Europas haben sich an diesem Wochenende hier in Köln im Exil versammelt. Ich persönlich wünsche mir, wenn ihr das erlaubt, dass diese Union der kurdischen Journalisten nicht nur für die Rechte des kurdischen Volkes eintreten wird, nicht nur für Pressefreiheit. Piştî civîna sazkirina komîta bi rêvebirê di 22 Nîsanê de êvareke taybetî di mijarê civîna yekemîn de li darxist. Di wê êvarî de Rojnamevan Luhat Alakom ji komîta bi rêvebir di axaftina xwe da li ser medya û rojnamevaniya Kurdî rawestiya û pirsgirêkên zimanî biyanî anî ziman. Her wekî şîrovekir ku rojnamegerî ne bi tenê nûçeyên polîtîkin bi giştî divê bikişe ser hemû aliyên civaka Kurdistanê. Bêhtirî balkêşiya xwe pêk bîne. Hürmeteke mine gelek mezin heye taybeti özgür politika gündem evana jibon mafin insani li Türkiye bir taybeti teşhirkirin avan gelek habateke militan gelek habateke evdide de gele eva beseteni gele civata Kurdi teni civateke şer civateke siyasi civateke raporkirina haberan çiye civata Kurdi de set diştün. Yani dışına olsa interesan dün, civaki dün, tarihi dün, yani siyasi dün, politik dün. Ve çağı rojname geri, yani rojname keku, rojane dedikleri geri ki ben her aliyen civata Kurdi rapor beke. Rapor ne ke? Ve çağı hundavan normal, sade, duhazet rojname ke bisine. Her wekî birêz rohat anî ziman ku mixabin gel û milletên dîtir li pêş me xistine. Di rojnamegiriya xwe de û îro medya Kurdî li her deveran bi du zimanan pêk tê. Ama dernek ve çağı çilve ve çağı insanı sade merve çağı bir kişiler yapar. İnsanın belki ne siyasiye ne eve Kürt'e hakemre kafire de fazla tiştekliğini. Ancak KSK havasıyla tarihiyle, KSK havasıyla sporiyle, KSK yani interesi bir cüzdan. Direkt medya Kürt'ü her ali var. Ekşi bu. Interese can özgür politikası bunun. Gele haberine koşu gele dışına kuşuk derdim. Can ecazisinin haber eke ku ez bukunum tüne. Ama bu solidarite, bu pişkirtiye disacı disinim çünkü bu mafin Kürt'e insani şerdik ki militani dike yani tek kuştu ne yani bu ev insani esli rojameci digrim açıkladı Sayın Alakom. Konuşması için teşekkürler ediyoruz. Şimdi söz hakkını sosyolog yazar Sayın Selim Ferhat'tan ediyoruz. Fakat tema euro rojnamegeriya Kurdi do euro है beş kez dukadım servis ekranım mesela navra koyuyor yek dirokvane ki Kevin Anderson dibece Selim Fırat wek panoramek bi lez û bez li ser dîrok û îroyîna rojname û rojnamevaniya Kurdistanî xist bin ronahiyê û di aliyê rojnamegiriya Kurdî ya kolonyalî û antîkolonyalî xuya kir. Ji rojnama Kurdistan yani nove hiç sal berê hatta îro rojnamegeriya Kurdî rojnamegeriya kolonîkî ye û navê wî jî rojnamegeriya wek nav Osmaniya bêjim mesela Kurdistana Bakur zêdetir disekinin bölücü, yıkıcı, hain basın. Yani rojnamegeriya ke herçe bunu duhaze rojnamegeriya ke duhaze haine û timi berdevskê kesê dine. Rojnamegeriya Kurdî ûro hatiye zimankirin bi destê dadgera. Ew noktekî pir mühim e. Rojnamegeriya Kurdî nokta du diyem ji herema rojnata navîn da herî dereng dest pê kiriye. Selim Fırat axaftina xwe berdewam kir.
ku rojnamevaniya Kurdî herdem ji berhem û mijara rêxistin û saziyên Kurdî yêl û çilo ji 1878 de mîneka Şêx Ebûdullah ku bingeh û ajokên rojnamevaniyê xwestek û doza netewî bû ta di sala 1898 de Rojnama Kurdistan hate hebûnê. Ji aliyê şexsa ûlo azad hatiye çekirin tune giş rojnamevanî bi organizasyonu saziyên Kurda girêvayiye. 1878 da Şêx Ebûdullah cara yekem aliyê netewî da organizasyonekî dixwaze çêbike û Xinûsê da yani Kelayê da bi pir kesên aşîran serekên aşîra tên cem hevdû tam 20 sal derbas dibe Rojnama Kurdistan derfikeve. Yani gavên netewatî rojnameveriya Kurdî ji xwe tîne. Rojnamegeriya Kurdistan da yek zurufekî pir mühim heye ev jî anti-kolonyal e. Hatta naka ji Kurdistan hatta îro rojnamegeriya Kurdî da anti-kolonyalizm heye. û beşekî Kurdistanî ye. Hindikî dixwazim navên wana bibêjim ev jî xwe dide nîşandan ke her tim Kurda ya ji azadiyê yan ji Kurdistan xeyal kiriye û navên rojnameyên xwe jî ûlo danîne. Ji serî hatta îro Kurdistan, Şark û Kurdistan, Kürt Teavün ve Terakî gazetesi, Kurdistan, Rojî Kurd, Hêvî, Yekbûn, Hevatê Kurd, Jin, Azadî, Roja Azadî, Rizgarê Welat, Welatê me, Azadiya Welat û îro gündem, özgür gündem, yeni politika. Yani giş derdorê terminolojiya azadî û welat hatiye çûye. Rojnamegerî gidin tune Fehmî Işık berpirsyarê rojnama ronahiyê ya li Stenbolê derdikeve li ser rojnamevaniya dibin serdest û polîtika dewleta Tirkiyeyê de rawestiye. Hatta nuhacı mesela Türkiye'nin gava ve tek goya kavle gotnevan var ki ifade kirna ray raman yadınci serbest çapemeni azat derketne çapemeni azat jboya ki kanun gayrandını sadece mesela sazmandarın devlete Türkiye iddia diken ku Türkiye ifade kirna ray raman azadı Türkiye çapemeni azadı Kürdici azat derdikeve Liberasyon avantajlara ne rast? Her wekî Fehmî Işık astengên hundirîn yên subyektiv xuya kir û xwepêsandiya Tirkan derebîn derxist di derbarê azadî, demokrasî û mafên mirovan de. Berpirsyarê rojnama özgür polîtika Bülent Aydın her weke jê di civînê de pir pirsgirêkên giring di çarçova axaftina xwe de diyar kir û li ser hinek pêwîstiyên netewî û Kurdistanî rawestiye. Bu Kürdistan'daki dinamikten bağımsız olarak ele alınamaz. Şimdi Kürt basın dediğimiz zaman, Kürt medyası dediğimiz zaman gerçekten baskılar akla geliyor, cinayetler akla geliyor, sansür akla geliyor, bombalamalar akla geliyor. Bir sürü gazeteci arkadaşımızın şehit olması akla geliyor. Fakat bunların yürütülen mücadeleye paralel olarak doğal olduğunu düşünüyorum ben. Özgür gündemle devam ettirdik. Arkasından özgür ülke, yeni politika ve özgür politika ve şu anda Türkiye'de ve Kürdistan'a çıkmakta olan Demokrasi Gazetesi. Yani günlük basın, haftalık basın olarak Kürdistan'ın gündemini, Türkiye'nin gündemini değiştiren gazeteler denilince ilk etapta bunlar akla geliyor. Devleti hedefleyen, devletin tüm o kirli savaş uygulamalarını teşhir eden gazetelerdi bunlar. Ve büyük oranda da rollerini oynadılar ve oynamaya devam ediyorlar. Susmadık, onlarca şehit verdik. Her wiha jî bînerên hêja beşdarên konferansê ango vekirina damezrandina Yekîtiya Rojnamevanên Kurdistan pirsên xwe kirin, rexnên xwe jî her wiha pêşniyar kirin û dîketin têkiliyan ketin danûsindinan digel komîta birêvebir ya damezrandina Yekîtiya Rojnamevanên Kurdistan. İro panela Yekîtiya Rojnamayê Kurdistanê ê yekemîn e, îro 22 Nisanê ye. Fakat ez dibînim em dîsa fotoğrafê Apê Musa Tenê
لور دوارا هشتیه و لپشتی آپی موسا امخو و شرطنه gerek lazımdı ki İro lवर fotoğrafı Miktat Bedirhan buana من toplantıya ev kadar zigo fakat nahat azı rehneyi bikim hatta davi rehneyi bikim Selim hevalgo hatta dema faik buca rojnamegeri tırneye evzi inkar kırne diroki rojnamegeri Kürdistan'e heye rojname şark postası heye Dicle kaynağı heye ileri yurt heye u barış dünyası heye denk heye rojaneva heye reye rast heye hamu heye jigora düstura jigora kolonyalistler hatta kışmara müsaade kirine lübi demida rojnamegeri heye evedin az duhazım rahmekedin binim hevale ki bu miladi rojnamevani Kürdistan 1908 şundayı na usanine miladi rojnamegeriye Kürdistan 1880 neha be Kürdistan dest pedike. Em nikanın miladan evke binin jixora yalnız tişteki heye 1908 şunda şoreşi Kürdistan rojnamegeri Kürdistan'da aşama çekiliyor. Naveroka Rojnama Kurdistan vala bu avaki sivik hatlar xandın ve peviste meru çave ve demenin çave ve deme Rojname beneri yani em bu avaki bunu nez Rojname nenerin şart şuften ve deme roşak ve deme hatiye derketin meru ve peviste bibini dağcıda navdar ve mezinin Kurdan rasti demak şehit ketene çüneser Drovanya fa herkes rov dikani bebeji 5 kes dora xane dine evji xemgini ki mezene aciye sosyal rojnamevanya Kürdistan'ı dilo kela beri 1905 ve avaki netavai an giranya ve ser netavatiya Kürdu ve piştiveji rojnamevan an rojname hemu bune haceti propagand u haceti raman u civakiyani hezan u tevgeran hineci berdemam dike jibuji emni karın navber afada mejareki netevi bedin diyar kirin işte dinci dibejin diroka Kürdistan'ı berenki çeltkiri ki beş dakikasını am tezeral kirin nasyonalizma Rum u Ermeniya giredai rastmaliya wan bu ya Kürdaji nasyonalist yani rastmaliya Kürda giredai neteveya biyaniye yanna مثل bu servena pariki bisek le awraqnakum amadakara kirjike am tedik hişin ku rojnamageriya Kürdi bili havqa kuşte havqa bomba havqa şehida neghaya خاصلتا نیر و نیر خواندنا قدرشناسی کردی جبر بو هیچ کی زبی شری های ایران دیجی کی و ایرانی دیجی کی و هی نام کمال و حسن حسین تینا دروپلیس قیدا تینا جهدگرن بسرواتین بیسن لیم خابن یک کسی دی بنر قدرشناسی کرد دواد جهناگری gerekli amlisar bina bisekrin amber ya ana bakın ediş avara. Di pêvajoka damezrandina Yekîtiya Rojnamavanên Kurdistan em pêrgî serokê Yekîtiya Rojnamavan bûn Birêz Gunay Aslan. Birêz Gunay ji kerema we re hûn karin ji me re xuya bikin ku çi pêwîstî hebûn çi bingeh hebûn di meydana Kurdistanê de di meydana Rojnamavaniya Kurdistanê de ku hişt hûn ser vê pirsê rawiştin û bi ber damezrandina saziyeka wisa de biçin. Belê, zor spas. Neha birastî hûn bixwe jî dizanin pirsgirêka Kurdistanê de medya Kurdistanê ciyekî giring hêl dide. Daxwaziya me ew e ki em medya Kurdî hê pêş de bibin. Em pirsgirêka wan astengiya wan hel bikin ji bo gelê xwe ji bo şerê gelê xwe. Na çandiya Kurdistanê de pirsê giran hene.
پرس کری که روزنامه‌وان بخو هنه ام دخوازن اوی خدا تایبتی سروان بسکینن سوا پرسا بسکینن هم سر روزنامه‌وانان هم جی سر روزنامه‌وان و تلویزیون و رادیو چند قریب ما هنه ام دخوازن اوان بکن پروفسیونل پیشتا ببین چند یعنی خازگینی اما دا بری اوکی ام مدیا کردی پیشوا بهرن پاش دوی واریده یعنی دوی مجار اساس کرنا یکیتیا روزنامه‌وان کردستان هل بد پروگرامی وهنه آنگو ام دکارم بیشن انجا ارمانجی نوا ده سازکرنی ده هنه ده سازیه ده هنه استراتیجیا وی آدور بوک سازیه کنه توی دجواتا کردستانی ده هون دخوازی و تا کدیگین هون دخوازن بگن چه قناقی یعنی نه بری هر تشتی هم دخوازن چپامانی کی نتوی بلا هبت پرسپکتیفان نتوی بلا چپامانی اما دجی رونی جی کی بگیره ایدی ویر هنشون دا چپامانی اما ده تشکی سیاسی و موتیف edinin gerek جی کی گرینگ نگیرن هری مازن گرینگ gerek تشکی نتوی به یک امین ابکی ما هدف ما ابکی آرمانجا ما ابکی هم چپامانی که نتوی بدن رونشتن جو پرسپکتیفاوی حتی تزوکاوی حتی یاساوی حتی نواروکاوی ام دخوازن ام به تاوریک تیجیکن بیشتری ام دخوازن ولات و دروایی ولات چند روزنامه‌وان کردستان هیا کردستانی هیا ام خودی وان در کبن ام ورن جیه کی ببین کمکی ام دست بدن هف جبو ملتی ما جبو گلی ما چپامانی رولی گرینگ هلده ده gerek ام رولی خو باش بلیزن پروژه ماجی هنه خودت پروژه ماجی پر پروژه هنه ام دخوازن هری مزن کنفرانس کی نام نتوی چکین کردستان روزنامه‌وان کردستان هی داخل جهان نبونه تکیلی وان چپامانی جهانی کمه ام دخوازن اف تکیلی جام خورد بکن بگیجن هفدو ام دخوازن که جی خدا تخابته کی روزنامه بو رادیو بو تلویزیون بو بلا کاری کی پروفسیونالی کاری کی مدرن بکه بلا تاثیر کی باش تاثیر کی نتایی بده سر ملت خوشی اوجا بری هم بری مدیای دشمنی خوشی کرک خو خورد بکه چند پروژه ما وان هیا باش روزنامه‌وان بگشتی دیناسین که اوجی لشکرکه در میدان جیانه ده آنگو پروتستک مزن دکه به پیروز آخوا بگرینه آخوا به آوای به هر آوای کوکاربا خو بگینه هر نوچه هر بویران تازی بکه ورود بکه کوکاربا ما فی نوچی بده آنجی فاکت که ریجیهانه بده هر وهاجر ملت خو بده بله راسته روزنامه‌وان کرد دوی بیناسینه ده هون دکارن چه رولی بدنه نه براستی روزنامه‌وان کردستان روزنامه‌وانتیا کردستان از سابیجم چه ملتی کرده گوه ملتی کرده زمان ملتی کرده دل ملتی کرده رولا کی مزن دکاره هلده چونکه دنیا حتی نها خداتی دنگ کرد باش نبیست gerek ام وی دنگی وی تراژدی وی شری ام gerek baş بدن naskirin bütün dünyayı alemira em baş بدن naskirin gerek em herkes bir بدن hasibandın rast evci şerekiye bu gele na roznamani Kurdistan hizmet milleti Kurdin berici go çevi vine gohi vine dili vine rahi vine gerek evi baş bir zaman ev perspektif kura bikin evki rehbereki baş ev rehber ye serkeftinci paşi kurabine davariya ma eve باشه برز اصلا د وارو دواره کارو خواتي روزنامه‌وانیه ده قالو تاكو يكيتيا روزنامه‌وانی كردستان جهكي نامنتوي بسينه هون چكارم بيجن در حق امكانيات ودر فتن كون كاربن تكلي ودانو سندنين خد بروزنامه‌وانی دنيا را پیشخن تشكي وساهيه بله هي برنامج مده هي بري ازبيت كارم بيجم برز كريم روزنامه‌وانتی ما نخورته نه پروفسیونله نه مکتبیه جی خودتی کیمه جی یا مثلا روزنامه‌وان
Pırkemin hem dervayı velat hem velat da pırkemin gerek mesela ha arteşeki heba arteşi rojname hebu tınne avra em mecivini xuçekir me kurma xuci saskir neska set binci rojname wan dervayı velat heye set binci çiye velat ji bakur başur u rojxalat tev ser hafta bigiri sesit kes tınne 5 milyon gel heye rojname wan tınne gerek em rojname wan hijmarawan بدن زیاده کردن گرگ هم آکادمی وکین مکتب وکین گرگ هم بدن اب کردن خورد کردن بر هر تشتیجی اکیمه آلیکاری بوماجی گرگه هم تئوریک هم پراتیک هم جی آلیکاری مادی گرگ هم تکیلی خو نام نتوی ده خود بکن هم تجربه وان هلدن هم پرسپکتیف وان هلدن روزنامه‌نویسی بروژه به مدرنیتی چیه اجبو آلیکاری ما بکنجی ام کو ابکی خو وکین مکتب خو وکین ام تخار آکادمی کی وکین ام تخازن کردستان باشور دا روشخالات دا باشور پیچوک دا باکور دا و متروپولان دا شبه خو وکین بیروی خو وکین ام تخازن گرک خورتی ما جبو روزنامه‌نویسی ام آماده بکن چونکی گرک هزکی مزین جبو ما اکه حوجه اجتنه ارته داتنه 35 milyon gel gerek gemi چند هزار روزنامه‌نویس به هبه gerek مدیای پر خورد به اینها کماسی هیا ام دخوازن تکیلی خو نو نتوی ده خورد کنی جبو اب کماسی ارتی راکن باش برزگونه اصلا پرساداوی که او مت تیوی وکه سازیه که سرکی بنگهین ده مجار و کار و خوات روزنامه‌نویسی ده نرینه ونده مت تیوی ده روزنامه‌نویسی خود چه قناعی دستینه بکرتی وسایل کار مرد تیویجی روزنامه‌نویسی من تکی شورشه کی مزنه دشکی نویجی خودتی رول خوشی حتی نه باش آنیجی ایجا به مرد تیویجی نامشه براستی نامشه گرک روزنامه‌نویسی کردستان تف آلیکاری مرد تیویجی بکن خودی مرد تیویجی درکبن گرک مرد تیوی پیش هره جبو سرنوی ملت کرد بسیار نوی کردستان گرک مت تیوی پیشتا بشه چونکه خیلی جوی تو دنگ ملت شتینه نام نتیوی ده مت تیوی تنیه شورش گیه گرک امی خاطی درکبن بله بینرن هجا وساجی کامیرا مت تیوی بیرگی بجدارن کنفرانسا دامزراندنا یکیتیا روزنامه‌نویسی کردستان بو و آخافتن دیگل بجدار و میوان و اندامان کر با آوایی که نرینین خواه پیشنیارین خواه دخوازیین خواه پیشکش کرن و اف کنگر و هر وهاجی پیش روژا روزنامه‌نگاری کردستان رخنه کرن و نرخ کرن جبیرو باوریا من دامزراندنا یکتیا روزنامه‌نویسی کردستان گاوا یکم آشتیه جبو جواکا کردستان آشتیه جبر کو جواکا کردستان دا یک بونو آشتی به هفرابونا کومیکن یعنی یکیتین پیشه‌ای مسلکی جیچید به او چقدر پیشنگارن جمع هفدو او قصی گل تن جمع هفدو جبر کو ناف یکتا روزنامه‌نویسی کرد هر بشه روزنامه‌نویس هنی او جی سرفرازیک باشه از دو خازم یک نقطه کی مهم بدم برچاوا دولتمندین کردستان دما بره به دست روزنامه‌نگاری نه هاتنه ولی یعنی ام بیشن جه بدرخم بک بگرنم جزیره حتی ایرو پر شخصیت درباز بونه پر بویر درباز بونه پر جنو مر درباز بونه پر بویرین خوش درباز بونه پر انسان شهید کتنه روزنامه‌نگاری کردستان نبینن که او چه دولتمندی بون ظروف وانا چه بو او چه بو ولاتا دروکه دا چه بو شخصیت چه بون پیشه وانا چه بو چه دکرن چه نکرن یعنی تکیلی جواکا کردی در روزنامه‌نگاری دا نه هاتی بو چکرن بیرو باوریامون و هویامون اوه که یکتا روزنامه‌نویسی کردستان بکاربه پیش روزه دا هبونا کردستان دولتمندیا کردستان و بویره کی ولات مدد دبن زو بگیجن انسانا و بکاربه کسندن پیش روزه دا سردیروکا کردستان به دست روزنامه به دست نویساندن بگیجه رامانه کی و او به دولتمندیا netevame geçti. Kürdistan Gazeteciler Birliği'nin kuruluşu tarihi bir adımdır. Ulusal değerlerimizi gelişip güçlendirecektir.
Kürdistan Gazeteciler Birliği'nin geleceğinden umutluyum. Çok büyük işler başaracağını, Kürdistan'ın 4 parçasındaki gazetecileri birleştireceğini ve bunları mücadeleye seferber edeceğini umut ediyorum, düşünüyorum. Yeketiye Rojname Vanê Kurdistan bu yerekî gelek giringe ji ber ku em dizanin nêzîkî 3 sala ku rojnameyên Kurd çapdirin hetan îro yeketîkî ûsa nehatiye çêkirin yeketîkî ûsa li devê welat hatiye çêkirin û rojname Vanê Kurd bi giştî gelek heta niha qurban dane ji bo meseleyê ku rojnameyê Kurdan bijîn bo wî yekî serpirstê rojname Vanê Kurdistan serxebatê wan ser piştgiriya wan ji bo meseleyê Kurd damezandina komelekî ûsa gelek mühim e û ez hêvî dikim ew yeketî rojname Vanê Kurdistan karê xwe bicîbîne û meseleyê Kurd Kurdistan hem li dünyayê bide münaqeşekirin hem jî li Kurdistanê danûstandin mavênê hemû Kurd ji ber ku bi rêya televîzyon, rojname û karê din tên çêkirin û rojname wan kanin wekî bi zimanê îngilîzî dibêjin komûnîkasyon mavênê Kurd xwetir bike û ez hêvî dikim kar û xebatê wan pêşva biçin û em jî wekî komelekî bo mafê mirov li Kurdistan em jî xebatê xwe piştgiriya xwe li gel rojname Vanê Kurdistan bidomînin û piştgiriya xebatê wan. Gazeteciler Birliği'ni kurmamızın nedeni nitekim Gazeteciler Birliği yönetiminde de yer alıyorum. Bu sahada ciddi bir boşluk vardı. Yaptığımız kuruluş toplantısında da gördük. Bugünkü panelde de gördük. Bu boşluğu doldurabilecek çok sayıda gazeteci var. Fazlasıyla vardır. Bu sahada bizim halk olarak, ülke olarak böyle bir kuruma ihtiyacımız vardı. Nitekim mücadelemiz, halkımızın yürüttüğü özgürlük mücadelesi belli bir aşamayı yakalamıştır. Kürtlük, Kürdistan artık kabul ettirilmiştir. Bedeller ödenerek kabul ettirilmiştir. Şimdi tartışılan onun statüsüdür. Bu konuda bu sahalarda mücadele gelişmektedir. Gelek Kürt, gelek ki hatiye pelçikandını, teni bi fiziki ne hatiye pelçikandını, mecîwî hatiye pelçikandını, be ango bellek maye, be fikir maye, be zanistî maye, le îro em dibînin gel li xwe varqiliye o gelek şerê xwe pêş de biriye îro gelek qurumê xwe pêwîst dameziran diye o vana jî pêş de dibe. Lebelê mîna her saziyekî nû gelek masiyê rojnamevanê Yekîtiya Rojnamevanê Kurdistanê jî hene di nav pratikê de vana gav bi gav daha zêde tên xuyanê em dikarin bêjin îro Yekîtiya Rojnamevanê Kurdistanê li mecûyê milletê Kurd xwedî derket xast ki di dîrokê de ew tiştê ku hatibûn bîrvakirinê ewan bîne bîra xwe û di mejî xwe de bihesibîne carekî din bîne were ziman. Ev çendemîn sal e bi taybet piştî 12 îlonê ez behs bikim berî 12 îlonê yan jî ew dîroka dûr û dirêj belkî behskirinê gelek dirêj be ji bo wî piştî 12 îlonê ez behs bikim. Gelek rojnameyên muxalîf, gelek rojnameyên ku ji alî Kurdan ve dahata xebitandin heta niha hate holê hata damezrandin. Lê heta niha wisa yekitiyekî giring di nav rojnamevan da çêne bû. Rojnamevan bi xwe jî gelek müşkileyê wan, gelek problemê wan heye. Ji bo wana jî berî her tiştî yekitî giringî. Yani lazim em pirs û pirsgirêkê xwe bizanin, ser pirs û pirsgirêkê xwe gava bavêjin. Bo vê yekî jî rêxistin pêwîst e. Ez bi vî çavî yekitî Rojnamevanên Kurdistan dinerim. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin başarıya ulaşabilmesi için
bu hareketin bütün kurum ve kuruluşlarının yerine getirilmesi gerekiyordu. Bu Kürdistan Gazeteciler Birliği'nin kurulması da buna yönelik bir adımdır. Bu birlik ulusal kurtuluş mücadelesine denk düşmek zorundadır. Zira halkımızın can alıcı sorunu ulusal kurtuluşudur. Dolayısıyla bütün Kürt kurum ve kuruluşlar bu görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır. Bir gazeteci olarak beklentimiz budur. Her birlikte olduğu gibi bu birliğin de bu ulusal kurtuluş mücadelesine hizmet etmesidir. Begoman rojnamegeriya Kurdî divê bigê xesleta nîrxûnîrxandina Kurdî. Bi vê pêwanê jî kê saziya ku hate damezrandin yekîtiya rojnamevanê Kurd divê navbera rojnamevanê Kurdî da yekîtiyeka bi nigeh bêne meydanê û bi ser vê nîrxê yekîtiyê jî kê xesleta Kurdî ya neteweyî bide damezrandin bide rûnandin. Ev dîroka me da gaveke mezin e. Çak û hûn dizanin rojnamegeriya Kurdî nêzîkî 100 salî ye li derveyî welêt, li Sirgûnê, li Menfiyê mücadela azadiyê û mücadela xelasbûnê dike. Rojnamevanî ne tiştekî hêsa ye. Lêbelê ew jî di nav Kurda û Kurdistanê da bi şehîd, bi xûn, bi bedel em dengê gelê Kurd, dengê şoreşê digihîne dünyayê. Ez bawer dikim rojnamegeriya Kurdistanê dîrokeke dûr û dirêj e. Lêbelê sibê ew lekolînvanê ku wê dîroka me binivîsin gere li rojnamê Kurda binêrin, bixûnin û li ser wan lekolînên mezin çê bikin. Gelê me 105 sale ji bo azadiyê şerekî gelekî mezin daye. Bi taybetî 15 sale li welatê me şerekî gelekî mezin heye. îro em dikarin bêjin rojnamevaniya Kurda ya rojnamevaniya şer, rojnamevaniya azadiyê, rojnamevaniya xilasbûnê. Ji bo wê yekê rojnamevaniya Kurda rojnamegeriya dîrokî ye, zanistî ye, progresîv e, pêştaçûyîn e û dîroka me Kurdan e. Ez berî her tiştî gelek dilxweş bûm ku îro li vê kokteylê ya li vê civînê hazir bûme û ev civîn taybetî tevaya rojnamevanan pir girîng dibîn ji bo xebata û doza Kurdistanê gelê Kurd. Berku gelek êmetê me kêm hene ku heta na organize bûne. Dijminê Kurda ji organizebûna Kurda, ji rêxirabiya Kurda ditirsin. Hêvîdarim di her warî de Kurd xwe organize bikin. Berku organize bûn quwetê didin milletekî û em jî wek hunermend hergav hazirin di xizmeta wan debin. Enekana gece gazeteci mesela Sava Kürdistan'ı topi Yunarabon mesela bir olaya gelmişken basında mesela gazetede veyahut da Türk televizyonunda göstermiş Amerikan'ı hani ranayını Yuno daha mesela detaylı veyahut da yani yeteri kadar memnun diyeyim. Ez bi dilê xwe rojnamevanê Kurdan pîroz dikim em dixwazin rewşekî baş û qenc ji rojnamevanê Kurda di pêş karê netewî da bine pêşiya xwe. Hevalên hêjan pir dengkirin li ser gotinkirin ez bi dilê xwe şa dibim û pîroz dikim gerek ku Kurd sebî rojnamevanê demokratî û rûya de pêşveçûnê em bi hevdiyên û bi karûbarê xwe da bixebitin. Belê bînerên hêja di dawiya pêkanîna vê damezrandina pîroz de damezrandina Yekîtiya Rojnamevanên Kurdistan em li hemû Kurdistaniyan vê saziyê pîroz dikin
دمین خوشیه دا شفاش Ronay gazetesi ve Özgür Politika gazetesi temsilcileri arkadaşlar kaldılar. Arkadaşlar isterlerse daha çok güncel basın durumu üzerinde durabilirler. Özellikle Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi'nin gelişmesiyle birlikte Kürt basınının, medyasının yaptığı çıkış üzerinde durabilirler. Özellikle 90'lı yıllardan sonraki süreç, yine daha önceki süreç de vardır. Bu konular üzerinde durabilirler. Bu şekilde tamamlanmış olacağına inanıyoruz. Şimdi söz hakkını Sayın Fehim Işık'a veriyoruz. Berek az dest aftira xubkim xazim xeyratın eklemi beştaram kim. Jalidim be jî yektiya rojnamevanên Kurdistan jî pîroz dikim ki bi rastî karekî wisa hêja kirine ku li derveyê welat di nav rojnamegerekî niha nefiyê de di nav wan de rexistinekî wisa damezrandin. Lê hêviya me jî heya ku ev rexistin di vî warî de nemîne di pêşke de. Jalidim ve dixwazim tiştekî din jî bêjim. Bi rastî İstanbolê têm. Niha jî berpirsiyarê rojname ronahî me li İstanbolê peywendiyê me qut bûmiş. Belê rast. Min ji hevalan jî daxwaz kir ku ka em ê ser çi babetê qise bikin, em ê çi bêjin, çi nebêjin, yani naveroka rojname çi ye? Gotina rojnamegeriya Kurdistanê. Rojnamegeriya Kurdistan jî bi rastî gelek fire, 20 dakika, 20 saat, 30 saat anda jî naqidir. Fakat min babeta xwe piranî li ser hukûqa îroj ku Tirkiye, bi taybet li Tirkiye li ser rojnamegeriya Kurdî çi tesîr dike? Ya ji alî din jî îfadekirina ray û reman û serbestiya çapemenî tesîra çi li ser rojnamegeriya Kurdî heye babeta xwe ser vî esasî amade kir. Ji xwe ji alî din ve ji heval bi xwe ser dîroka rojnamegeriya Kurdî û ser kevnariya rojnamegeriya Kurdî jî qise kirin gelek ray û remanê xwe jî gotin. Tiştekî ji wan cudatir jî bêjin bi rastî tune ye. Ew ray û remanê ku heval îfade kirine her wisa qebûl bikin ki ray û remanê me ye jî. Hemû dünyayê de tu tişt serê xwe nine. Her tişt bi awayekî ve girêdayê hevdî ye. Li Tirkiye jî çapemeniya Kurdî û her wisa çapemeniya din jî ji îfadekirina ray û reman, ji serbestiya ray û reman cudatir nine. Lê mixabin hûn jî zanin, Tirkiye gelek tişt qedexe ye. İfadekirina ray û reman qedexe ye, ser çapemenî zextekî mezin heye, zulmekî mezin heye. Rodvî warî de jî nav van domîne. Tirkiye bi xwe gelek peymanan îmza kiriye heta niha. Ya wek danezana gerdinî ya mafên mirovî, wek Ahîtiye, wek nizanim Parisê, şertên Parisê gelek tişt imza kiriye. Lê evan tiştana bi rastî yek jî li Tirkiye wek belgeyekî resmiya cixwe hatibê imza kirin jî di projeyê de tune, yani nayêne karanî. Sazmandarên devletê Kurd
Türkiye yeka brasti karnaydı. Eftişta tesir kurdu. Herusa tesir akıl ser jiyana kurdajit. Herusa tesir akıl ser jiyana Türkab khujit ke. Tabi rojname imeciz ve yeki tesir dibine. Selam hevalan gudar kirgav kadın gotun rastı tünebuna arşiva rojnama bahs kirin. Yani az nuhad fikrimde Türkiye mesela takriben 7 salı rojname geridikim. Yani de kovara özgür gelecek edeci habitim, de kovara denk deci habitim, de azadi u dengi azadi nuhajir dronahi da dikhabitim. Goven de dikhabitim. Bavarkin rojname me buxu arşiva azadi tüne. Çünkü her cari meşgul arşive ki çekiriye hendek camir hatırı dest daniyasel birine. O camirci polis, şurte sazmandarın devleti Türkiye. Yani ne büyük embejin hatta nuha çeviye. Yani Türkiye van şartana tüne. Türkiye greday kanun ayı hertir. Hatta nuhacı mesela Türkiye'nin gavaveti goya kavli gotnevan hakkı ifadekirna ray raman yadınci serbest çapemeni azat derketne çapemeni azat bu yakine kanun garantını sadece mesela sazmandarın devleti Türkiye iddia diken ku Türkiye ifadekirna ray raman azadı Türkiye çapemeni azadı Kürdici azat derdik eve liberasti evan tişlere ne rahat sıralayacağız. Yönetim kurulu ve hükümleri. Yönetim başkan yardımcısı bir uluslararası ilişkilerden sorumlu ve Almanya'da ikamet eden maliyeden sorumlu 2 kişi olmak üzere toplam 9 asil 4 yedek üyeden oluşur. Kurulu kongre delegeleri tarafından gizli oy, açık sayım ve salt çoğunlukla seçilir. Yönetim kurulu birliğin 2 kongresi arasında bütün faaliyetlerden sorumlu en üst karar organıdır. Yönetim kurulu, kongre ve yönetim kurulunun alacağı bütün çaba sarf eder. Yönetim kurulu, bütün yerel dernek ve üyelerine 2 kongre arasında yapacağı faaliyet ve alacağı kararlarla ilgili bilgi